Omushinja Christent Karhanga w'emyaka 39 y'obukuru akira abantu isho cya mutwe obakwasire shanduche akajigatema amabare akagireta cyaro nacyura ngo yafero mwana ejemeseriza abantu bacyaro kwerundana kutanuka kurufu rwaho naho. Omushijogu nagamba kubaterero mukazi we arukumanisa kwabera ino mukazi aheru owo yatwekere kandi bamushemize omwana yafa nuko ariyo nareto mutumbi kuguzika kunga kwa ikira cyaro nishanduche yazibira bataka kugirebamo ngo nyina w'omwana nuko yamugira. Ndebera motoka atanyabo kutina maiti mbyantkareke nkai omotoka yo nintena maiti oya kinyara atakumechurgo kwa jento amjarete sanduche atumutafiri ajanta atindete sanduche tukutom sanduche nyingo omukabox nyantugore sanduche bonu watemwana konga kubusesere abataka abanyabuzare hamwe n'abebembezi becwekeki bashamwe kutubakwija kuzika muntu obatarukumanya nuko kujemeserezwa kwigure shanduke bakashanga mekibare endure katanuka kushekera. Abataka behindwire njoki ze cyanda batyo bakwata Karhanga bamwetera polisi agishobore abwenki n'abasisiro bwire omurino kubakoze sorufu ortinofire. Abataka bamwe abasaganiraho na TV West nibajyango omushijogu atura ine mico mirungi kandi barukumanya abwenki akozire kikorwa nkeki. Karhanga birari umuntu w'amazina nubwo biro mutweka sente waje otizintwara banka no sana ko waveshikizayo konkani twiti kutwachikora cha turenga agira ngo bamba kuziko muntu konka ko bagira ngo barebe umutumbi yabanjera atwabanjera bagira ngo bo tabakizika basara mu kwata muhanda kugira ki ta mukando butwata no kumuzika tukuzagira ta tukuza kumuzika njanta kandi hati wagere cyenuga ekitabacho oriya kara yakore nsobi yo kugira ngo umutumu kumureba we yakore nsobi kandi mwaje mtumukuzika ni mba mwaparaki nsobi mbende katunzeyo turebe umuntu warumu wayino musanduke we n'umuntu wa muringo ki ningaruki konka muntu yarumu ntuwe n'umuzika okuyo yatazirata yatarumuntu kandi yatarumu ntuza kweta police mukwa aho kuba nabaya biha abantu yasasamaze cyane ntemba kuna nakikaho ndebise mweta kwenda kumbuze cyabangaye cyaba kuya yampika tintine kinagambira atabantu bargahana biza nube kwasaraha munwa ngo basanga umusandu cyari muki ibare. Karhanga agambira abataka na polisi ngo mukazi niwamutumire sanduche bitabira tarukumanya ngo yatamibare konka ko bamushabire namba yo mukazi hamwe n'amazina yabahe namba takabahoga hamwe n'amazina g'abantu babiri abatarukushana. Kimwaje ntumira kugira ngo umwana yafu tiruka Okurujira rukora byo kucyondoza awa district y'Isingiro Frank Arenitwe ahamizo Karhanga akozire byona akigenderire. Polisi erawira abantu awe bikorwa nkebi kugira ngo umuntu nkogu nabasa kwitira mwana we owayezarire konkani kitekatekwa Karhanga abaza kwabe na indesenti z'amazika konke kitabasikire. Amakuraga gasha kwa Ruth Nwamanya awa TV West agacenchwiri.